Jadi sebanyak masuk surga orang, sebanyak masuk neraka orang. Semasuk surga bila bajang kepada pak, puasa kepada pak, jaga aurat pataat kasih laki jak banyak nyam ngeranyam sama surga. Seterakhir deki malam biasa tedung depan ponggore pak. Pangoca mak buruna mongkor. Ya. Pangoca selake masih bini pangoca. Kira-kira tibi. Ya. Jak lepas itu waduh mata tak ngerti ya. Ya. Liburin selake pangoca. Marana kok jak okom dek iya kana. Sia. Liburin ya Allah. Pah akor, sanla akor anyar boleh ya. Allah. Saya tak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Siaptina amul ja'aki segenap pengasuh pondok pesantren, segenap pimpinan Ikatan Hajjah Muslimat Palengaan beserta segenap pengurus. Sepetan kaulah hormati Ibu Hajjah Albiyah beserta seteja potra-potra pon. Sepetan kaulah hormati seteja muslimat saya tergabung dalam Jam'iyah Ikatan Hajjah Muslimat Palengaan. Pertama-tama ngiring peten kaula para ajunan amuji syukur ke Allah karena sampai detik semangken masih diperkenankan keangkui lebur alako kebagusan, keangkui pak matepak abek akompol abereng adzikir abereng juganan sekader badepai moden irsyadat wa taujihat dalam setong majlis yang diridhoi oleh Allah eki gak dinto Ikatan Hajjah Muslimat Nahdlatul Ulama Palengaan kalaban arpan malarmu kepeten kaulaban ajunan kuk laku epa kompol sarang orang-orang bagus epa kompol sarang orang-orang saya salamat epa kompol sarang orang-orang semulja akhir hayat peten kaula ajunan malar muka epa nyangwa iman ban Islam tawaffana muslimin walhiqna bissalihin ghaira khazaya wala nadimin amin. Para ibu sepetan kaula mulja aki siang hari semangken di samping acara rutin IHM Kak Dinto beda acara peringatan 1 tahun atas meninggalnya Ibu Siti Hawa ini. Salah macam. 1 tahun dari wafatnya Siti Hawa sarang seteja sesepuh sebede Kak Dinto. Para ibu, pada ulama seadabu, hakikat kematian Kak Dinto estona mati pertama.
Minabi mate kedua Kak Dinto bukan kematian, tapi hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila mate pertama nih Kak Bu, mate pertama nalikana abek kita teti manusia. Ki proses wakton teti manusia. Teti sperma, ovum, terbuai dalam indung telur, pas teti segumpal darah, segumpal daging, Kak Dinto mate pertama. Maka kemudian dari mate pertama Kak Dinto Allah pangodiin Kak Dinto. Nafkhir ruh, ditiupkan ruh, pas odi, maka sampai samangken guleban panjenengan nika odi. Nika berarti guleban panjenengan estona mari mate. Setelah itu maka kemudian ampun depa ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di dalam ayat lain idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ampun dapat ajal setongkau maka tak bisa mundur, tak bisa maju. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak kira memundur dek ke setong-setong orang bila ampun dapat kebektona. Siti Hawa dapat mon. Keluarga Kak Dinto beda si ampun dapat. Lekak Dinto mati kedua. Lah mati kedua ni hakikatnya jaipon ulama bukan mati, tapi perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Bila mati, kok laku pasti odiin. San odi pertanggungjawaban amal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan bekal berdapat deng beleseh, sekecil apapun kejelekan bekal berdapat deng bebelesna. Pas puru mereka entok summa ilaihi turja'un, maka pas kampian kapi beli ka Allah. Nikah hakikat dari inna lillahi wa inna ilaihi. Tetimon bada orang bateh pasti tebuin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kru hakikatnya kita beli ka Allah, proses abeli ka Allah. Sejan sambian lebo dereng mate pole. Madeja kita mari tok petok ya la anyar pole. Iya tak usah nying meranjing kok lah tahu bu. Anjir saya pikir kan beras. Iya beras. Bah ngocak ring ngandung kerep. Wah. Pasti bagian ngandung. Ring ngandung kerap, ring mate kerap, ring gering kerap. Selake tak nemu lako. Aduh lah jadi ya kelakuan. Beras ongke bener bah. Kapi bada hajian para de tengah. Umrohan pada. Aduh lebur jadi. Keng jomak guleban sambian tanpa sengaja paringin guleban sambian tak sadar bukten sampai mangken mak pagi cokop bayi bener yak estona guleban sambian nika para epuh rajaan kobaterah padahal tengkian jamina Allah katimbang kobatir abah jelas monkun seeke bakareng entar mantan sekeba orang entar sobung omor, sekeba ke orang tertilik berdering ngandung lahir, sekeba buat orang songkan nikah tanpa abak tak pati usaha pakun marin mangki. Sebab ruwet nikah abangun aroma ben melia motor. Bener? Bener? Aga bayar Roma ben melia dan nikah sebab ruwet mungkin seeka kana ekeba kabara kate mari tak pati ruwet. Kenapa? Ampon berde jaminan sejak ipon Nabi Ibrahim wa mahtamamtu bima takaffalallahu li engkau tak toman sosa deka bereng cet lakar se tanggung Allah. Apa se tanggung Allah? Kebutuhan doruri. Apa doruri ini kak? Primer. Apa bu?
primer. Ya tak tahu aja apa lah bukannya primer tuh. Kebutuhan apa primer? Kebutuhan wajib psikotubade. Niki tangkung ben Allah. Setek tangkung napa aku saya nyari? Sekunder. Melia motor. Kulkas korang raja. Bener. Jadi kak usaha ser, usaha nyari lakoh, usaha beka-beba. Angkat ke Malaysia. Ambian usaha lakoh ke Ci Ahmad nih kak. Gulung rokok. Lagi. Oke. Aresan anyeng apa bok senoro aresan mon kita ngening san lamare ngening repot semajer bila semari ya itu jok lamare ngening lamare teti sangka semajer mon kita ngening kapi saya ketua bismillah surah maca selekor lah maca selekor surah kelampian biru lah kelampi biru tojuk mordaja lah tojuk mordaja akapi bodah bener eki surah nyamai jangan surah jak nyamai tibi beksangkal lah nyari nyaman orang api bodah salah tompas pesena sangka si majer karena manusia nikah debu epon kanjeng Nabi cek saking andi setong curang posak dari emas maka bakal nyari curang si nomor 2 cek saking andi 2 curang posak dari emas laptaga salisan pakun nyari curang si nomor 3 bila si ambua mareh bila si ambua tero bila lah mate mon kita mati ya pakun ecapo penyakit korang Arab apa nak? Karena orang ni kepada Rabu jepon ulama hadis apa bu? Bani hadis hana lanceng hadis apa hadis ni? Anyar anyar karena anyar pakun lebur kasih anyar Roma lebur kasih anyar sepeda motor lebur kasih anyar mobil lebur kasih anyar teman kah? Ulah tak terus aku ada Pak Wandeman Kaki wah tepak ke bini wah lebur kemudian lagi impian pakai kir ke gula dekian pon terus ki lanjut lah ternyata bu alam setelok nikah ibri tugas masing-masing tore saya panas kedejan letak poton kedejan pon oke kemarin nih wantar kang kok bagun panas hari lejek loros saja mon bian ki kening lah mon gulin nyeng lah demar iya lah nyapa ya panas wan darewan se nyarang menti gelun alam setelok ni kabuk beda tugas masing-masing ad-dunya daru taklifin wa amalin dunya ni kenang na ibadah ban kenang na nompok lakoh tong wal barzakhu daru amalin la taklifin mun ibarza ekopur ya kening nambahin amal dari orang seodi keng la tada ibadah telok dingin telok akhirat panikah daru jazain la taklifin la amalin keneng na belesen la tada ibadah la tak kening nambahin amal bernambah di orang tak bisa kecuali orang sewi iyatinin kangkui abri syafaat makin bahas tunya kak dintomo kenang na ibadah mon kenang na ibadah berarti orang mon ki odik ning itunya jebur lebur istirahat pelebur leso alako kabekus mon atau dokter tak ibadah bu tak ibadah tedung belum jam ibadah ning 5 menit 5 kali 5 ning segemik menit kok lakuk san lama atur ka Allah pasai pengadep ka Allah bah report saya jawab apa tedung berapa jam ban belum jam ibadah nah segemik menit paminta surga demah
tak bisa ditolak. Jadi guleban sambian ngak mangken bernyaman tedung bener. Wah man nyaman tedung nih kak. Cok mari ukur nih. Cok man nyaman tedung. Yang tak ning mak semak keselaki ojeng. Panas dia. Dekik malam bararabu man nyaman tedung. Ternyata bararabu mun tepak goreng seperti ke Allah. Bener mah? Asolat. Asolat malam betul. Engki asolat malam. Yusalli bil lail wan nasu niyam. Apa jang lem malam orang pada tedung kapi. Malam menikah nyaman motor-motor ke Allah langsung masuk, langsung ditanggapi. Kenapa? Tak pati banyak ngakui. Cek saking SLJJ saluran langsung jarak jauh. Nikah bararabu tanpa ada kredit. Mun malam makin nelpon sambian, makin ada remah video call apa wah. Lancar, cak orang ngerokepi. Paham? Jadi pun malam sambian ibadah, mator ke Allah, kelaban babanyak maus istighfar. Orang enggak ditobar Rabu mun lebur maus istighfar ning ilm malam jamin ban ajunan ipon Allah dibanggakan kepada malaikatnya. Bedestong ulama para Rabu dimin nalikana sobung omor iperiksanin ma fa'alallahu bik katipun apa giae ajunan nalikana depak kalam kopur. Apa kata beliau? Ghabat tilkal ulum wa faniyat tilkal isyarah. Lober tang ilmu, isyarah-isyarah itu sudah tidak ada, ibarah-ibarah itu tidak ada artinya. Engkau semorok tidak artinya. Tapi si beda artinya kasengkok kun setong illa rukai'atun roka'naha fi jawfil lail, kecuali rokaat-rokaat yang sedikit yang aku lakukan pada malam hari itu ternyata saya selamat sengkok. Apalah artinya kita ngaji ilmu muntak yang malaki ya, betul. Uleban sambian IHM pen bulan, kadang sebulan osok telok. Muntepan kerep. Kadang sebulan osok dua, kadang sebulan osok empat. Tapi muntak ia malaki aja tikut tiaki ilmu nak dintukuk nak kui kali mintai pertanggungjawaban. Tak bisa ku lagi muslim singa malaki kapi semampunya. Make kun sekalian. Orang deki pada kiai mator jaipon sorong malaki istighfar semampuna lakonin istighfar. Mari sini ke ambu tak harap aja. Keng saya dah remah istiqomah. Amalaki. Apa boleh reng bini nih, reng bini dijat masuk surga cek gempang roh. Oh, mun reng laki ruwatnya. Reng bini reng gempang masuk surga. Ongku nih kak, si paling banyak masuk surga nih reng bini, bini reng laki. Keng si paling banyak masuk neraka reng bini. Mak padek ki muslim. Ya cak banyak reng bini tebang reng laki ni. Cak yang kok ketibi ban ngeremet. Tadi kok mau nih gempuli tak pah mate. Masya Allah, ini kan yang gue joreng bede kape. Kek lagi wakun nyeleket si Ahmad siapa anu ini berpikir wah. War bini an kape, pate pote kape. Marah, mau lakukan polda, mau na demo bah ada apa? Jadi, sebanyak masuk surga orang, sebanyak masuk neraka orang, semasuk surga bila. Bajang apa tepak, puasa apa tepak, jaga aurat teh, pataat kaselake jak punya nyam ngeranyam, sama. Wajar engak genin tibi benpuk, jak nyam ngeranyam, mon manglo sabiasa bayi. Coba afik apek engki on manglo ya toren geng beda carana sejak mantina reng bini ni mon manglo orang laki pun apa bening ngangkui colok ngangkui sikap bening kui sikap apa berem sikap dia ya reading ngakin bejana mon abri kopi ruang benta nikah kopi na neng baca benta bah beki lagi. Arokan bah akar tak rumah burun beda apa ya? Ya, jelas. Mbak burun dari beda apa karena biasa nyapa mata nyapa. Biasana ambian mon
laki ne mangkat antara lakoh kelampine dia ki biasa ni tak kira aja. Aduh lalang aku. Ngada paling Pak yang dumak ki mikir nak kelampine laki ki. Ojo si anak ki minta laki lai. Anak ki minta kelampi laki ki minta kelampi mata kare. Oh Allah. letu. Aduh ya Allah. Biasana mun baba doreng bini ikatan haja muslimat biasana abri kelampi ini kak mun yang kuya. Lepas soro lah ngalah tibi. Seterakhir deki malam biasan tedung depan ponggore Pak. Pangoca mak buruna mongkor. Ya. Pangoca salake masih bini pangoca. Kira-kira tibi. Ya. Cak lepas itu waduh mata tak ngerti ya. Ya. Liburin salake pangoca. Marana kok cek okom dek iya kana. Sia. Liburin ya Allah. Wah akor sanla akor anyar boleh ya. Allah. Saya tak saya. Oh, sangko ki buru dateng. Santri ki. Oh ya lala, suruh jak ngiding aki jadi lah. Deki Pak Hamid penyanyi deki. Maka buru sak kabin le pelengan gula. Pon. Leres ki? Engki. Dadi montro masuk surga. Gempang ring bini masuk surga. Wo mun ring laki ning berak ring laki ning. Kema tanggung jawab pagereng bini mundeng laki tak tau morok ke bini ada ku laku ita nyakir mangkana kabala ke laki sambian mun sambian norok muslimat serojak langalangin karena laki tak morok kabala salam dikok banjong kuan di kabala gula lah kadung ibri tugas ban kita Taufik apa ingki kan gula wakil ketua LDNU ke Taufik ketua NU boleh beri tugas suruh mendepak kabala jangan gula kabala sini ka kabala dabon ke musleh kabala kedek iya kol sangak ro nyi tang betang sambil cek sokona pangocak de nyi kok sorono ro sambil tarjani sokone ro kok serono ora muslimatan. Dadi wangoca anu. Sapa jadi cuma dan mungkin muslim. Arab nya dijaban tak morok engko kok anu. Jaban mun tak morok engko jan kok serono ora. Kata sapa ke muslim. Bajan ring laki mencetak morok maka guleban sampian kotu beki karena abah tak bisa morok tibe. Iya deh ini, jangan pakai moro kita kira tahu laki nembiannya. Apa saya buru ke kia? Jareng serong imamin laki nembian tol petrol pakai majak fatihah. Dining orang bini nikahnya syarat keangkui bagus anak kotu bagus dari embu. Benih dari mau nepak ini tak pati pengaruh jadi. Bawa masih nikah. Apa rekun pipit mari nyaba apa setina betayu mana mondrek bini Allah sengandung senyosoen ketika pidi kedegi nga anak ni kedrimpian apa rekun nyombang berjala ke gelar engkau ni apa rekun nyombang Tetidoron dari sampian, talking dari sampian, mangkana kapini sifat si paling banyak noron dari embu. Ada kok cerita mereka tahu kan? Ada dengar ki? Nabi Ibrahim andi dua raji, ki? Mangkan sampian mon bedo dengan raji dua saja punya peta, neng. Sebenting letak kuda dan tertak tepak katang di, tertak tepak katang di, dah jual lah. Tahu sanya punya peta, bislah. Neng. Ada di kaki. Mak telah ngelajat benih.
Pakai ngak gelak kan lanjut. Ikro bui kipas jadi ban bocor ba. Mana dia Nabi Ibrahim rajina badadu. Setongnya mana Saroh. Jawab Sarah. Saroh. Nomor 2 Hajar. Apa? Hajar. Beni Siti Hajar ribet toh. Padan haulnya. Haulnya banyak orang ngeput. Benda acara apa anak? Hol. Bendau artian hol. Holun dari artian cokah. Apa tak iya? Acara apa? Hol. Cokah. Otak apa mana? Halun menjadi dirimbo. Menjadi laki dirimbo. Sebenar haul. Apa? Yang lebur kata. Damawan Puk, pada acara apa Puk? Allah. Kiburu maringakan petes bener Bang. Haul. Saroh ban Hajar bani Hajar. Gula tanya kembian. Nabi Muhammad keturunan Hajar apa keturunan Saroh? Tako ya saja ya. Jadi dari Hajar. Karena Hajar andi putra lakeknya mana Ismail. Saroh andi putra lakeknya mana? Tuh. Bana sekolah panjang lambak bentuk. Saroh andi putra lakeknya mana? Mana Yusuf. Banyak. Tak ledung tedung banyak. Ishak Yusuf. Allah ngara alekan Yusuf ngarari ya. Yusuf tareng patran buat ciri Yusuf. Bodai malang orang. Mari dengar lagi. Yusuf Mari dengar. Pak jen panas lah. Lantara kangkok lah. Nabi Muhammad nikah keturunan dari Nabi Ishak ya tak jadi ya. Bon korlapen taban. Korla beda Ishak. Masaraan ben paut ben pok. Ya Allah, ada emma pikir namun dia kena jadi ya. Mari ni lagi. Hari mau tak ia cek dah ia tak bisa. Mangkan morning dalam Al-Quran Allah ni sekut ngecek budak buan ka umat si maca Quran. Afala tadakkarun? Afala taqilun? Sini kan. Beta kerja. Jadi sampean ia cek dialog ben gulengan ni kamu le norok mikir. Paham? Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Beni dari pada Iskapirya dari Ismail beni dari Nabi Ishak. Nabi-nabi sedari Bani Israel kapi nikah keturunan Nabi Ishak. Pertanyaan, enggak tahu saja jawab. Engkau saja jawab. Kau tandi hadiah si bagia. Pertanyaan, anapa Nabi Muhammad kak ditoma tak toron dari Nabi Ishak, mak toron dari Nabi Ismail. Katanya, konon encakan Bunda Saroh nikah jaipon tampuru na tengki. Cek sarana tampuru mun Hajar nikah orang sabar sabar ning Mekah etikal sarang Nabi Ibrahim kun etikal wan dua dan tada roman orang ada manusia sama sekali. Neng sabar raji sing ngoden ni sabar
king setua tamburuan bener. Sehingga Nabi Ibrahim nih ke jaipon. Nabi Ibrahim nih ke jarang nyapot Nabi Ismail. Anapa? Karena takok tamburuin mano. Tertireng bini ria cek menurut tamburuan tak sampai keduk. Pemak pagi kira koban.